Awuzake hlabezulu lentane lapha elikhona ngalesi sikhathi nantu ke uhlelo ngisakhumbula uzindana zonke ukuze ngasesikhathi siyalibingelela umqalo seziba-ke namhlanje nxa ulapha ke incwadi azibiyanga zingale kubongane zithumele ngapha umbuzinike udodo sibone-ke incwadi-ke umqalo seziba Nathan Moyo unjani namhlanje ngolesihlanu ebusuku. Please share the page ezachisa YouTube, follow it, like it. Silandele kwaphana uma ufuna ulandele i-CNC phosela la ulandele khona phana. Nathan Moyo uthi ngiyakubingelela ke ngibaba ole 38. Mina ke mfowethu ngikhumbula ke umnyaka ka 2013. Lapha bengihlala khona ke eChabalala kukuhle. Ngijabula kwamagama. Nasi lapha na eChabalala kwathutsha ke intombi echawo qwa. Ngabona umntana abantu uthi muhle ngempela ngase ngilandela ngiphosela ke ilizwi. Ngamtshela lo ntombazana wasengitshela ukuthi ke uza ngitshela. Babengavuma sisiba kudala ukuthi waza kutshela. Wasuka kwagada umjova wasala njalo. Wala le number ngazolinda ke following day. Ngalinda kwesithathu kwazi wathi kunge Friday. Ngambona ethutsha kade ezothutshe ke egqoke ke ishort yakhe. Lapho ngaphosa ngafa ngemsakazo ungasobuhle bentombi. Hayi ngacela ke number wanginika ke number wasengitshela ukuthi ke yena ke uhlala ku number bani eChabalala. Ngihamba kuyamthayimela ngazombona sade mina wo5 saxoxa wangibuza ukuthi ngini ngase ngimtshela lo sisi salungisa wasengitshela ukuthi uanti wakhe ungani ke uyagulela uvembo becela ke imali ngamnika ke $50 uyesu wahamba gogo wakhe waba njalo ngaze sihlangana isikhathi esiningi nxa ngibamba wayefuna ngibambe ezandleni kuphela ngingazama ukuthi ibambisela zami siya kwenye indawo ke adavela thi ngathi ke it's too early kwahlala kunjalo ngadonsa ngidliwa ngilungisisa inwele onzipho yonke into kwazi wathi ke ngoDisemba kulanda ikhisimusi ngamtshela uma esiqedisa ikhisimusi wathi ngambona only for an hour hayi ngalungisa baba ke wabuya ke ngikhaya ngithembile lelo langa ke ngiyavele ke ngithole ke for the first time after 5 months uthe efika lapha ke endlini wasithi na doesn't do what we call kisses. So bambana naye wasesithi ujaha kwami kuyamsolisa ubona ngani ngifuna ukumsebenzisa wala ke kanjalo ukuthi ngithi wathene ngangidlalisa engadlalisa into yami angithabise kodwa uthi ngiyenze ngalena akafuni ngoba sangistata hayi wachawo January yabuya kumnyaka sesiku 14 manje phele kwenyanga leyana ke ngithe ngihlezi ngikhaya ke ngathi ngibona imoto edlulayo ngayikhangela imoto yakhona ngamthola lo nkazana ke ephakathi kulomntwana emuva lo nkazana uhamba ke sengimlanda ukuthi ngumbingelele uthoma kwabuza ukuthi mbani lo wasithi hayi ngomunye nje umuntu angimjwayelanga lo baba uyangibingelela kuphela akhamisa umlomo mase ngidikisisa ngithola ukuthi umntwana lo vele ulomntwana okhulile njalo indoda yakhe yayiwile vela ke egoli msala kathesi ukudlo kwami ngibuhlungu kakhulu ngoba kangitholanga lutho yona ke ikiss bayadla phandle la ngazama ukuthi ngivuse umsindo kodwa ke ngase ngikhuzwa ngabantu abikelana lakho ngoba le njini ezakubulala ibaleke egoli la kathesi ngibuhlungu ngiyambona ke lo mama ukhona angitholanga lutho kuye yona ke le kiss imali yami yafika almost 1000 ayidlayo ngalesi sikhathi ngiyabonga chisa ngicela ke izinkoba ya kodwa mfowethu isigila mkhuba lesi ela uCharles Brothers uyayithanda bodwa ngathola ke masolo lo uthe ujabuliswa ke ngama Soul Brothers madoda agenda ka Eva leke iyahlala lawe uthi ke yimi ngedwa kodwa ke isikhathi sasike sabaside mfowethu omele ke uvuleke inkophe ubone ukuthi kambe engabe kuthiwa ke akukarabi kahle yini wena wabo sithi hayi mana
ngiyekele kunjalo ngizamthola. So uyakhala kathesi ukuthi awutholanga lutho. Kudala kusenzeka lokho. Bongana udliwe kakhulu eluveve kodwa engatholanga lutho. So ngabantu engududuza ngabe ngibaziyo ke. Abantu abadliwayo kakhulu ododo wadliwe njube ngatholanga lutho. So wedwa badliwa amadoda labadliwa egender kaEva. So ungamangali baba. Ungamangali ukuthi kethi why nguye wedwa ke odliwayo. So liyabhalela ngapha ngokushesha lisi emailele kumbe ke lisendele ku WhatsApp. Angithanda usende WhatsApp yami kodwa ngiyabona abaningi basenda. Ya lesensi ungasenda khona bazasinika incwadi zenu. Sizibone imali incwadi zenu sizibale. Ingoma yakho ke iyala ukudlala enza kwenzela khona ukuthi ngutholele inye ikhethi yaba ngo number 4. Mbona ngani khona lapho number 4 wathi ikhethile ingoma esithembu bana lawo uzajabula. uJoe uthi yena la ke hayi wazama udliwa kodwa ke waye waphopha masinyane engadliwa yena wadliwa ke imadlana encane engasomali enkulu. Ngabona ngudla abantu ngabo Joe uthi uyadlala wena. So uyakhala kumfowethu Nathan wadliwa ke imali uthi yadlula ke 1000 uthi ngawathenga something asingoma evela ko Splash. September uzakhosa lapho khona. Joanna wadliwa.
ingoma emnandi ingoma phela ke kuqambu ke Dumazile album Dumazile ke ukutshela mnandi laphana ke sezingadenchanda Pico lo ke ingoma ethi komba hey tshela ke uNathan Moyo umqala sesiba namhlanje uhlelo labantu uhlelo ngisakhumbula siyabonga Nathi akube njalo kwebhale lawe ngokusheshsha okukhulu ayizeke yakho lapha ke ngumphethe manje ngisihle nyoni obunzima bempilo lapha ke eMzansi Afrika bangithuma ubana ke nami ngicabanga ukuthi ngikhona leke ngase Island ngakho nganikwa ke kuthiwa i-agency ehamsayo kabantu bangitshela ukuthi bafuna imali engange 60,000 rands ngayidinga leyo mali ngasebenza gadalala ngenze lento engamelanga ngizenze ukuzama ukudinga imali engihambe ngathekisa konke television yonke into ngilabantwana ababili ngacabanga ukuthi ngibasekhaya ngahle ngabasekhaya wasa kukuhle mhla kaAugust 7 ngicabanga ukuthi ngihamba sengitshelile uagent lokuthi imoto izangithatha ngo9 ekuseni la kanye abantu akhona ngibavele babendithumela ke abantu ngama Uber ukuthi bangise airport ngafika ke airport besithi balungise yonke into lezincwadi ngiziphethe asuka ke ngayigada ke indiza kwakumele sihambe va Turkey ngafika eIstanbul eTurkey phethele izinto kwasokuthiwa ke ngicela ukubona amaphepha ami bangimisa ngapha eceleni Turkey laphana bambuza ukuthi inyanga bathile ukuthi inyanga phi bambuza ukuthi ngibhadale ngani hotela yonke into enjalo ngangilungisile agents ngabhayibhayiza babe ngikhipha yanchike indiza ngasala ke eTurkey bangilalisa estocksini sabo for 3 days ngemva kwalokho bangibisela ke eSouth Africa lokho kwenzela kimi ngo2017 angisozafa ukukhohlwa I lost everything in my life ngaqasa kutsha ngahawula ngaliwa la indoda ngoba indoda ngwenza lokho ngangayitshelanga angisenza ngicachile sithi abavakatshile ekhaya la wahlala kwendala mhlala kwendala phela sirenta khona kathesi ke ngiyahlupheka kodwa ngilapha eSouth Africa I'm trying to pick up myself lokho ngisebenza agent le yathula yahle yablocker amafoni into engenzele zona zonke zazingezo fake bakhala amahotela kodwa ayifake konke kwakuyifake lencwadi ayengenzele zona konke kwakuyifake yimi sihle nyoni ongeka ukhohlwa ke umnyaka ka2017 umnyaka oba umubi kakhulu ke sithi sesiyaqalisa ke impilo entsha khona kale eNgilandi engabuzanga elangeni kathi kabe into le yayilandayo ke abantu bamgangela baganga sikhuluma sokuzonke ukuthi bakithi ungabotshelwa manga uthubula ama-agent wama-agent akhona ke ecatsha engakubona oqathele ukuthi umuntu okwenzelayo kumele angawucatshela wayohamba wedwa haniswa ngabantu abangabaziyo usiye airport ukabuye ejikelwa khona ngalo hayi ningenze njalo ngicela ingoma lana ngithandayo ingoma kaZahara ethi incwadi encane nasi kuba khona sihle moyo nawuZahara
Nafunza kende piko uona mudiwa wangu wepa moyo toka shako wakende piko moyo wangu unorwata likakufunga misozi yobuda uona yobuda mudiwa wangu toka iwe andichakurinda ndachitoka shako Nizokangela pena ndichakuone piko Manevunobonestandwasa Manevunobonestandwasa Nizobuza kubanena Ndafunza Manevunobonestandwasa Manevunobonestandwasa Nizokangela pena ndichakuone piko Manevunobonestandwasa Manevunobonestandwasa Nizobuza kubanena Ndafunza Manevunobonestandwasa Manevunobonestandwasa awuzwa-ke ingoma phela ke uzahara lapha George Mnensi ingoma ethi incwadi encane ke sitshala ke uSihle Nyoni wadlo kakhulu ke endaba lezi ama-agents bakithi ake lifunde bantu bakithi silinika qonkosela njalo nje ukuthi into lokuyala emazweni njengabo-Europe akula agent zabo izinto zakho straight lihambisayo ukuthi uthenganisa umuntu omunye odlaleleko lapha eAfrika hayi madoda zamani ihlobo zami zamani uhlakanipha mana bambe besitshalo sileyo mana bambe Jethro Chuma unjani Kolide ngabona ngichume right ule chume ezibhedayo emhlabeni wena ke Jethro ubhalo ngabe ukuqondakala Jethro uthi ke ngiphilile mfowethu ngikhumbula ke usuke ngafa ngasoze ngalikhohlwa lapho ke sathi silapha ke South Africa sihlele endlini lo wangawami sithandana kungela dubo lukhona kwase kubuya ke ubaba omncane mnake kababa esivakatshele wahlala lathi ngoba edinga ke umsebenzi ikhuluma ngomuntu ke wele 42 mina ke ngile 39 wangawami le 33 wela ngaphenduka ke emsebenzini ngathola ke ubaba omncane ozala lo baba engithi baba kuye ephezulu umfazi wami ngadabuka kakhulu ke nezobuhlungu ngaphelelwa ngamandla lokuthi ngenzeni waphuma kuba omncane ke baleka umfazi wazama ukuthi nje wathi ungirephile kanti omakhirana bahlala bebabona eqamamanga ukuthi bahlanyisana lakathesi ke ubaba omncane ufe singakhulumisana angeke ngafa ngalukhohlwa lo suku sehlakalo esibe senzela kimi ngomnyaka 2001 yebe ngalala uthula ke uGolide kodwa hayi sozafa ukhohlwa umfazi ngahle ngachitha wayaba njani lala lo isezala kwaphela njalo sekulo mama uthiwa uMankomo unkosikazi enhlala laye ngiyamthanda ngicela ungitshaleke izingoma ke Chisi hayi khona abafazi balezibindi ungasayidinga egangeni mama uthuba omncane okosi washona zayichinjala ngicela ke shayeke ingoma engangijabulisa kakhulu ubonani ngangikhumbuza ke kithi ke ekhaya
kumbe o-platform wanqabe labo mana ngodingele ingoma athi isencane ingoma sikuchayela wena Tshotho awu madoda ihlomncane wawugangela mfowethu wenza into yakhe nasi ingoma nani Ntewu. Bano bengasho
Awuzwa-ke platform 1 ingoma ethi isencane lengane produced by Freddy Amadamara Gwala zichaleke uJethro Chuma. Anjo Jethro Chuma, yes, Jethro Chuma. Lawo bobhale njengabaningi ababhalela ngapha bhala kulolu hlelo kodwa ngisakhumbula inbox Facebook or to WhatsApp uyazi email yami ezochisa@hotmail.com. Yapika ke email yami ezochisa@hotmail.com. Sibale besifuna ukuzuza abo DJ ubongani sibanda ababhali Donald Nyoni balile la singayibala yini ekadala kodwa kasenani kodwa sivele evela ku Melania Timber kunjani Melania Timber uyabhala Melania Timber uthi-ke ngafika ke-United Kingdom umnyaka 2007 lapho impilo ke yangani yangizimela kodwa hayi inhlanhla ngathola kade ngithandana sebenzile ngihleli kunjalo ngabona ukuthi impilo yami ngane nzima sengicina sengithandana lo baba omlungu baba lo ke le 62 mina by then I was 28 ebengithanda kakhulu ke umkhiyo wami sihlanyisana though abantu bakhe babela ama reservations about the relationship kodwa hayi ngahlala naye wangibiza ukuthi I must move in ngamuva in kwakusiba nzima kodwa kukhona ukusebenzisa okwakungijabulisa ngoba ezocansi wayengasenelisi kodwa wayekwazi ungicertify esebenzisa ke imlomo yakhe lezandla kube kuhle njalo wangivumela ukuthi ngithengelwe lokumthina engithanda ayiweza yakho mina kwami kwakuyikubana ke ngenze ngomlomo ngumlungise lokho ayekufuna wanthatha ikhehla lami ngahlala la wasethi uyalungiselela ukuthi sizochata ekhaya ngase ngithumela umama ke video bangithumela abantu bathi khona abafuna ukuzwa amakhiwa sobantu bazangibulala njalo baba lo wayemdala kimi labantwana abadala kula ngahlala naye sinjalo ke uKevin sisonke kwazi wathi ngo-2013 waseqalisa ukubana ngani sehluthwa umkhuhlane we-dementia ngakho abantu bakhe bathi somele ukuthi amuvele aye ku-home yena wayebhalile ke yonke into ukuthi kumele ngizithathe kodwa abantu bakhe ikakhulu ke lo omdala ke uCollins nguye wathi isiwili kayise ngesitsotsi ubaba ke ekuhome ngakho wagcina ke sokuthiwa ke mina ke istate sakhe antholanga lutho ubhubhile ngo-2016 ngizwa ubuhlungu indoda engangithanda ngomagama khathi ezihlule ukukhomba lanxa ngangazama lo muntu ekhaya kodwa kwehlula in fact abantu bekhaya bathanda ke isex ukuthi balale lama ngifuni umuntu othanda isex ngoba ngangijwayele ke ikhiwa lami nxa ngofuna to go down there then you're not my type so kwamanje vele kangifuni angifuni umuntu nje oyenza lezi zinto wangcono ngidinge enye intombazana ngoba satisfied I'm getting old ngiyafika iminyaka yokubana sengasoze mbe lo mntwana anginamntwana kathesi but I'm happy ngithe ngikutshele Melania Timber ngibhala ngise-United Kingdom uthi sengikhule isikhathi sesinjile sokuzala but I don't want a man ozabe sefuna ezinye izinto engayisizo cela ushaya ingoma ayikona yeah what to Tupac yazazi lezi ngoma zabo Tupac ngizachaya njengesicelo sakho dear mama ingoma ethandayo leyo Melania Timber yo ayi Melania Sinama 40 bana. When I was young, me and my mama had beef, 17 years old, kicked out on the streets. Though back at the time, I never thought I'd see her face. Ain't a woman alive that could take my mama's place. Suspended from school, I'm scared to go home. I was a fool with the big boys, breaking all the rules. Shed tears with my baby sister. Over the years, we was poor than other little kids. And even though we had different daddies, the same drama when things went wrong, we blame mama. I reminisce on the stress I caused. It was hell, hugging on my mama from a jail cell. And who thinking elementary? Hey, I see the penitentiary one day. Running from the police, that's right. Mama catch me, put a whoop into my backside. And
And even as a crack fiend, mama, you always was the black queen, mama. I finally understand for a woman it ain't easy trying to raise a man. You always was committed, a poor single mother on welfare. Tell me how you did it, there's no way I can pay you back. But the plan is to show you that I understand. You all appreciate it. Don't you know we love you, sweet dear mama. Place no one above you, you all appreciate it. Don't you know we love you. Now ain't nobody tell us it was fair. No love from my daddy cause the coward wasn't there. He passed away and I didn't cry cause my anger wouldn't let me feel for a stranger. They say I'm wrong and I'm heartless, but all along I was looking for a father, he was gone. I hung around with the thugs, and even though they sold drugs, they showed a young brother love. I moved out, started really hanging. I needed money of my own, so I started slanging. I ain't guilty cause even though I sell rocks, it feels good putting money in your mailbox. I love paying rent when the rent's due. I hope you got the diamond necklace that I sent to you. Cause when I was low, you was there for me. You never left me alone because you cared for me. And I can see you coming home after work late. You're in the kitchen trying to fix us a hot plate. You're just working with the scraps you was given. And mama made miracles every Thanksgiving. But now the road got rough, you're alone. You're trying to raise two bad kids on your own. And there's no way I can pay you back. But my plan is to show you that I understand. You all appreciate it. Don't you know we love you, sweet. And dear mama, please no one above you, sweet. You all appreciate it. Don't you know we love you. Pour out some liquor and I reminisce. Cause through the drama I can always depend on my mama. And when it seems that I'm hopeless, you say the words that can get me back in focus. When I was sick as a little kid, to keep me happy there's no limit to the things you did. And all my childhood memories are full of all the sweet things you did for me. And even though I act crazy, I gotta thank the Lord that you made me. There are no words that can express how I feel. You never kept a secret, always stayed real. And I appreciate how you raised me, and all the extra love that you gave me. I wish I could take the pain away. If you can make it through the night, there's a brighter day. Everything will be alright if you hold on. It's a struggle every day, gotta roll on. And there's no way I can pay you back. But my plan is to show you that Tumpek laba dear mama sichaleke Melania Timba. Uyithanda ke lengoma ngazi ukuthi yazela ingoma kudala echisayo. Hey. Melania. Melania ngathola ijaha. Get down there. Ukwenza abojo then uyabo right kodwa angafuni ukuthi awenze njalo bungana basebefuna ukwenza ezinye izinto ezingayisizo no yena ufuna ke lwana umuntu ozavela sense lokho okukhuluma ekwenzeni umsebenzi hawe indoda afuna umuntu lozafuna nokya ukuthi no Hilary Ndlovu. Our fifth kunjani island. Our fifth is a great support and a great thing living in a long DJ Toto. Uyalalela. Namda silobo ngani uDodo. Keza kahle kodwa uthebe gidi izolo. Lapha athethe khona kuthethe khona. Singazi ukuthi belo ba. Ufifi uthi ngicela ubingelele kuDodo. Uthi ngangifuna ubongana ngathotha umna wakho manje mina Oscar noma lo ngasithi hayi angifuna umuntu akosibanda ngundingele uDodo ngafuna uClein kodwa uClein lo ngazi ukuthi waya ngapi kodwa ke sibone le physical lo DJ Dodo uClein sambona something next week zabisa limbona uFifi siyabonga Fifi thanks for the support kwabo ngase island ngizamthengela iCoca-Cola nje wathethela uDodo iCoca-Cola uDodo ungathumela ngajabula ubongana uthumela Dodo Fifi hayi ukubona kodwa njena Fifi
nangu DJ Dodo lihlala khumaya nguye lo khangela lijahe lihle aliyafisa ukuthi la recycle down so na umzukulu umbona right siyabonga people uzabhala ukuthi umbonile siyamthela ikhokhona njengokutsho kwakho mama simbonga hayi thank you very much ohlelo bathi babonga amadoda asebenza phela singabaniki lutho lathi asithole lutho nxa ningazasinika donation donate nje lithi hayi thatha abafana liphumele epower lenatha sibone something yeah thank you very much Hilary lo ngiyabingelela kunjani Hilary uthi uhlelo selithanda uhlelo yilo mina ngundlovu ke ugatsheni ipara ngosungasoze ngafala ukhohlwa mina ke bengihlala endaweni kithi kusekhezi kodwa ngakhulela koBulawayo ngabuya ngapha ke South Africa ngomnyaka ka 2008 lapho ngifike khona ngasebenza endaweni ejini ngaqala ke restaurant ngabuya ngasebenza egaragini ngaqala senza kwenye ke icompany le company ke kwakulezi imali ezazifakwa ke esefini umsecretary lwana ke wasentshela ukuthi kade wena ungafa ngendlala ke inyawo semanzini ngoba ngamtshela ukuthi ekhaya kunzima ngiyastruggle usekulo wayengumzulu senze iqhinga lokubana ke si yenze robbery ngayisiyo robbery ngakho secretary lo wathi ngambophela lapha ke wavuma sithi kumele ngumsike wenda aphuma igazi ngamsika ke usecretary lona ngase ngithatha ke isibhamu sakhe ngase ngithatha isibhamu sakhe ngithatha ke isandla sami ngazidubula ke esandleni lapha thatha isibhamu sena ngasilahlela dula negedini ngawela phansi lavuza igazi kwagcina ubuya abantu abadobhayo sathi siba njonkunzi imali ngase ngithethe ngayinika umfana wami yonke esefina ukuthi ayigcina ke endlini wahamba layo bathatha ke amaphosa abantu bangisesibhedlela sa describe ukuthi ke umasela la bengonjani kanti into okubhayiza kwethu next door ukhalane lapha ke emsebenzini wami kwakulama camera amaphosa athatha iCCTV athola umuntu ongenile kumuntu obuyile abangibona ngamqhubela isikhwama wahamba badinga ukuthi ngubani umuntu lo wagcina ke sebembambe ukuthi ngumnami sabotshwa ke lo secretary sobathathu sagwetha ama 5 years ngaxoxa ke umsebenzi angeke ngefanga khotha ngesigameko lesi ngalima namsakaza phuma ngale pension aphuma na lutho kodwa sesingile izinyalo lapha ngalimala khona esandleni angela sente ngaphiwa ngalutho kodwa ngayejele ngiyakhala ngeke ngikhohle isigameko lesenzakala kimi ke ngisese South Africa ngokuba great umsebenzi engangizibambe khona mnandi saxotsha cela ingoma ethi Thabani Majaha entebotiza jabulisa ngikhumbuze lesi sikhathi nawu Majayivana awu madoda ingwebanile elamabala ingwebani mama elamabala ngedorobheni mama elamabala badila abantwana besambana ngithi bazongenzani nangu ngilokhu ngikhona ngithi bazongenzani badila abantwana besambana ngithi bazongenzani nangu ngilokhu ngikhona ngithi bazongenzani badila abantwana besambana ngithi bazongenzani nangu ngilokhu ngikhona ngithi bazongenzani ngithi bazongenzani ngithi bazongenzani ngithi bazongenzani ngithi bazongenzani Thabani Majaha Thabani Majaha Thabani Majaha Thabani Majaha Thabani Majaha Thabelo khulu yakufaka unyaka
Tabani majaha tabani majaha uyawufollow nyaka uMajaivan ufaka chumo ugolide lavo machi tshela Hillary Ndlovu lahlela umsebenzi wendaba ba greedy bafeka hambe benza ke androbari yamanga intazidubule ngombomba kasekele kuzidimaza chizile nxeba kathesi no cent imali yatholakala obotho wayejele yasifundisa lokho ukuthi hayi sekeleni bagreedy yekelani bagreedy right nange silibazi so dube njani ntalithola ubekelela ke uli khona ngale ngase Brighton eUK lo sisivichi walandela kakhulu balolu hlelo silibazi so dube unjani madu awabona ngo Sisi Rose Goku Rose Sisi Rose nxa uthanda silibazi so dube uthi ke ngileminyaka 52 sengihlala ngapha ke eBritain ngasuka ekhaya ke ngibalekise indoda umnyaka unga 2003 undoda kanjamarana la ehlala eQueens Park yasukathi sibaleke siye eBelithani safika kwapha ke eBelithani safika sacela uphepheli sahle sahlala sonke kuzibela namhlanje inkinga ukuthi ke abantu abami bayalo kungikhulumisa bangifungela ijoy ngiyabona lami iminyaka iyahamba babe selelo isekhaya kwakunzima ukuthi ngibabhalise emsakazi babe under my name ngoba xa uphambaniswa luthando awucabanga okuningi abantu abami kathesi bacela sibebuya lapha kodwa bengabiswa yimi ngiyazama ukuthi ngihlangane labo sikhulumisane ngabazwisisi into enzakeleyo lapha engizwe khona ubuhlungu kakhulu yebona ke umntaka lo baba ngilaye lapha ekhaya usuwakhomisa umntana amayinkazana bengazani eBradford
manje into esindihlupha kathesi ukuthi-ke indaba enje iphathi ethweni ngizwa ubuhlungu ngiyamtshela ngithini umntana wami kangikhulumisi njalo-ke umkami lo engilayo sengamtshela ukuthi umntana-ke uthanda nomkami kumele kuyekelwe la uthi esaba ukubatshela ngoba kafuna ukubasusa ubuhlungu yimi udabukileyo senzele le-BP manje lethukela umnyaka ophelileyo indaba enje manje ithweni angisoze ngafaka ukukhohlwa isehlakalo senzakale kimi lesi abantwana sebekhombisene ama-step sister step brother how do we stop it ngapha bangikhulumisi mina kodwa wami-ke umntaka lo wami ngami uyakhulumisa uyise mina imendidukileyo ngicela-ke ungitshalenge izingoma hle kutshale lethu uzosala wedwa wena so brothers njengoba uthanda so brothers uzosala wedwa yebo mama Slibaso 2 nangama solo lo ingoma ethi uzosala wedwa Zwake Masololo the Soul Brothers uzosala wedwa wena uthatha kancane uzosala wedwa Slibaso 2 kunzima hawu mana ke mbambe ke angiphethe kwamanje ethini ke le vela ke kubani mlaleli wethu
uDumezweni okanyathi mina ngitabuka ke 2000 Solus Rapana iSolus ngikhumbula kamnyaka 1999 sesengumfanyana omncane ngile 17 years le ntombi bengithandana layo kakhulu la ile 16 sahamba safika kugwa esifuleni lapha sihamba sonke sabanjwa ngubhuti wenkazana wangichaya isithola silele echebeni sezokothando bandichaya bangilimaza ngaze ngafika lesibhedlela kodwa ngithela nosiswabo ngahlala nginjalo kunjalo kodwa ke kwehlula ukuthi sehlukane sabuya lokho esibuyelana sitshontshana hlala sonke ngiziyanyenya kwaze kwathi 2004 ngamthatha lo muntu uSipare lo wayenchaka kakhulu ke waphelelwa wathi yena ngeke avuma ukuthi umnakhe endele kuDume Dumezweni wini umnyaka ngahlala njalo ngabona ke ekhaya kunzima ngasuka ngasebenza ke eSouth Africa ngambisa ke umfazi wami lo siswakhe ngahlanisana laye kunjalo kodwa kwasokusenzakala ukuthi ngomnyaka 2010 ngase ngichitha ngomfazi wami ngimchitha nje kanti lo ngihamba laye intombi kaSipare wani senze goli lapho Elliot umfazi wakhe la usegoli lo Elliot usegoli kakhulumisana nami wathi discover ukuthi ngilala lo Terry wakhe enganisemthethe njengomfazi wakhe umahlalisana wazama ungithengela inkaba ukuthi zindubule kodwa inkabe lezi zasisazana nami zantshela ukuthi undoda lo ufuna sikubulale wayeke lokukhuluma lo sisi wakhe ngayilungisa indaba mina lo dadewabo hayi sahlala sonke saxolelana manje kathesi ke kasela lutho kuthe ngomnyaka weCovid yamshaka iCovid okuzwayo wagula kodwa wasila waphuma esibhedlela kalanda ukuhlala eGoli lapha ngo2022 udadewabo wathi cela ukuthi abuye ngakimi lapha ehlala khona ngathi uzabuya njani umuntu onje omfisela ukumbulala so ilove lapha ekhaya ayimanga kuhle labantu abambabona ukuthi ke uMarumabe kangimfuni so kuthiwa kabuye ekhaya ngamtshela ukuthi ngcono ukuthi ayifela khona le ekhaya indaba enjalo ke lapho Chisa ke yulusuke ngeke ngazikhohlwa okwamanje unkosikazi ke kungcono ukuchitheke angeke mvume ukuthi Elliot azohlala lathi akahambe ekhaya akahlala khona le lapha ehlala khona umuntu wathi ngiyumnyanga ngoba kathesi yena uhlala khona le Mkhukhwini Alexander uyagula kasaphilanga kodwa udadewabo ufuna abuye kimi ngithi no msakazi ngiyabonga kakhulu silapha kahambe ekhaya egulela khona ekhaya eSolusi lapha engichaye khona ngilodumo lapha engalichaya uElliot kodwa umfazi wami ufuna abuye lapha so ngani kimi la awuma kuhle kwasenani ya into zenzeke empilweni umhlaba lomncane cela ke ungitsheleni izingoma siyabonga kakhulu masibhala ngapha kuhlelo sakhumbulazo buye ke izincwadi zenu ngobuningi libhalele ngapha ungisakhumbula nxa ukhona omnye wazi ngoJohani athi uJohani Mazela ngababhale la wazi ngobongana sibantu uyavunyelwa la wazi ngoDodo wazi ngoPro laba bantu engisebenza la so bhala nxa wena lawo phanyaniswa ngoPro ibhalela uhlelo ngisakhumbula lamazi uPro omazi uJo engabhala nguyotwa uJohani lo nqala imazi uJohani siyabonga sebakhulu cela ke izingoma nasikuchayela Dumezweni ingoma ethi Motherland ubongane vele esaba ngoba uyakwazi lezinene nxa lawo lentombi ulezigigaba ezinene bhala ubongane sibanda siyabonga uhlelo ngisakhumbula sibonga iCNC ngohlelo lumnandi lawo nxa ufuna okuningi ufule ukuthi uzofila inyelo omchado iparty izemfa thintane lawo babuya bona ababonile babuye bezofilima siyabonga silivala lapha ke uhlelo ke ngisakhumbula ke manje nela nto benguyibongana osibanda alisambonanga ngafuni zafaka ipicture ke la singaqeda uhlelo limbona ingoma ethi Motherland ingoma evela kuYvonne Chaka ingoma ngithemba bana lezalo thanda yahlupha kakhulu Motherland bye bye.